أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapwa sanglit ibang puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sadta salawat ibang salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarin sa miyawot in waktu program sin Mahad Moral Islami amanin ad-da'watu salafiyah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in dumil ka to pangadjian insa ni guru kakilahan da sin kita niyo. So itukbal ko pagurusin kita niyo wena dugain din kan Sheikh Jabidi Qasim. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى دعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna din hakatan itukbal nato in pagpamuji iban pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari kita niyo dihilan niya kabuhi temporary sadya di dunya aun pakabuhi susungon takabuhi kakkal hadlaw kiyama. Puas pagsarang sukul pa Allah, yari kami tumukbal sin pangadjian kakagaus-gausan namo kakahalan kabuhianan sin kita di dunya biya diin kasanyang sin kita iban kahalan kabuhianan haad daw susungunta haad daw kiyama di kita niyo maglawag kasanyangan taha kabuhi sin dunya. Menjadi mga kataymanghuran kamaasan in modo bisarahon ko pasampayon ko kanyo hawakto ini in Allah subhanahu wa ta'ala lando na in ulong niya kato labi luba kita niyo manusia adain hakatan pia panjari niya kita niyo in labi kalasahan niya menjadi piarahan kita niyo mari agama bundal din kaniya agama tiata imat niya halau mesin agama ta Islam yari di in mga sara manara hukuman piarahan kita niyo mari sara aun dia akan inangunta supaya kita sumanyang aun pianglangan haagamata di kita papahinangun sinto antara Rabbul Alamin supaya kita niyo di mabinsana inlingkat sin agamata Islam aun aturan aun mga sarap manara hinangunta supaya kita sumanyang menjadi in maudu kya tukbal ku kaniyo hambuuk ini bangta ikatunay in mga hak pakania muna amanat sinallah katu subay tatunayon muna yari in hak niya
sa lugay tabuhi, tumagna kita din haakil balik, sambil kita niyo sumud palupa punod, inhak sinallah, subay ayaw pahil-pahilunta, hinangunta, hasupaya kita niyo sumanyang. Puas hikatunay tahak sinallah, aun pahikasan niyang katu, hak day sabsin pagkahita manusia, subay day sab hikatunay ta kaniya. Manjari hapag tunay sin mga hak ini, sabab amanat sa lagu-lagu din hatuhan ta Rabbul Alamin. Muna-muna sabbuton ko in hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in kahinapusan Rasul naraak, magpasaplag, magpasampulan sin agama niya, way na di kato in Rasul, sumagawa binan kita niyo sin Rasul, kabtangan niya tawa hadis niya sahih, bang maagad ta in kabayaan sin Rasul hadis niya, kawakan ta in kasanyangan, iban kaya tunay ta in mga hak, dahin hatuhan ta Rabbul Alamin, iban hak sin pagkahita manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunta, watbi'is say'atal hasanata tamruha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis haupu-haupu sumagawa aun tu piang daakan sin Rasul, siabot niya hadis niya ini. Muna-muna maana sin hadis, diaak kita niyo sin Rasul magmabuga pa Allah, pagkasiyarain Tuhan tunggal isa-isa niya way ikaruan niya. In aturan sin pagmabuga pa Allah, haythuma kunta, haunu-unu lugal, haunu-unu tempat, abutan kita niyo sin diakan hinangunta, agputan kita niyo sin pianglangan haunu-unu lugal, ayaw ta hinangun. Bihattu in aturan pagmabuga sampulna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindiakan niya halom sin Quran, parman niya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kita ni magmabuga pa Allah sin sabunnal buga kaniya. Uno baha in piag iyan sin Rasul, maagad ta in ayat ini, bang kita niyo magmabuga pa Allah, subay ayaw kita niyo mami lugal, ayaw kita niyo mami waktu atawa bulan atawa adlaw, hauno-unong lugal atawa waktu atawa masa, amo yung tindiakan. Ang pain kaibanan din kato, ang na in Quran nagbayta, subay bunnal atawa mattan buga patuan, aon yan magmabuga bukun mattan, biya din dagbos sin pagmabuga sin tao bukun mattan pa Allah. Mami sila bulan, upamakun bulan, subay sadya Ramadan, napuspus in pagmabuga nila patuhan, in katan piyang daakan, dain naman hawajib pardu sambil sunnat hinangunda, bangham bulan Ramadan, in katan hiaram sambil makruh, tinggalan dasin manusia, bangham bulan Ramadan, hinangun in katan kawajiban, pagpuas sin Ramadan, sa kaula-ula in pagbabuga nila, tumupot sadya bulan Ramadan. Bukun bihat tu indaakan sin Rasul, hay sumakunta haunu-unu lugal atawa bulan. Auni sabden katu, sabab sin kalamma, sin pamaham, atawa kakulang sin ilmu, panghati. Hapag ibadat, pagmabuga patuhan, mami sila adlaw. Aun din ha mga tumpukan ta magdugulal Muslim. Sa in pagmabuga nila, tumupot sadya hangbuk adlaw, piyasin adlaw Jumaat. Naon din kato, adlaw Jumaat sadya, puspusi sabin pag-ibadat, 5 waktu, tindog nila insang bahayang. Bang adlaw Jumaat, puasin Jumaat, Sabtu, sambil pahamis, nabiya, pahil-pahil na sabin paghinang, sin diakan. Na in, wala kita niyo nakaagad habayta sin Rasul, bukun bihad to in pagmabuga matan patuhan. Uno-uno lugar, aun yang tao, magmabuga pa Allah, sumagawa, tumupot sadya, inbuga niya, bangahula niya, on makakita ka niya. Doon man nahula sinta udugaing, wayroon na makakita ka niya, na huminang na siya, unuununin kawayaan niya, in pagmabuga patuhan, na pahil-pahil na isa. Bukon bihad to, kaagi,
ataw hantang sin pagmabuga mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to inhak sin Allah, subay tatod hikatunay, muna-muna subay kita niyo magmabuga kaniya. Sabab sin pagmabuga ta. Amuyat to in sababan, hikawak mo kasanyangan hapag dunya mo, labi luba kasanyangan hapag akhirat. Pasal mataod ayat nasabot in kapaiddahan sin tao makusog in buga niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Aw ni sab ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Matakod mga ayat na may taintuhan tarabbul alamin, bangkitan yung mga haaturan sin pagmabuga, hadiakan niya, hisiu-siu in tao gawgut in pagmabuga niya pa Allah, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, uno-uno pakaradyaan niya, dihadun niya, mahunit haiban niya sa maluhay kaniya, mayta, makawa niya in sabab hikasan niyang sin kabuhi niya dunya iban akhirat, sabab sin pagmabuga niya pa Allah mattan. Bihadto in aturan sin pagmabuga, yatuhak sin Allah. Na, inhak sin Allah, subayta kita magmabuga, sumumba kaniya. Hikarwa, hak sin Allah, subayta hikatunay. Ayaw kita niyo tuod magsirik, magsakutup, mangayo, dugaing din kaniya. Mabatal in katan hinang bang, minsan biya di intaod sin hinang mumarayaw. Hatat kala liamuran mo sin hinang sirik, di tay maun sin Allah ta'ala in katan hinang mumarayaw, mapapasin pagsirik. Mapapasin kasirik. Nabang takya tunay inhakta, inhak sin Allah di kato, bayaran isab sin Allah ta'ala, tunayon niya inhak ta doon kaniya, uno inhak ta doon kaniya, di nakita niyo siksaon, ikaysa, di hadun niya paluhayon sin Allah ta'ala, in kabuhianan ta, kasatsunyang pasanyangon kita, labi lubahad law kiamat, dihilan kita niyo kabuhianan sanyang, pasurun kita niyo palumsuha niya, malayo kita niyo din ha pinaka jahannam. Amuyat tu inhak sin kita manusia pa Allah, bangkya tunay tamuna inhak niya. Biyak nasabut halom sin Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sumbahan niyo, pagtag-ipon kamu pa Allah, tunggal isa-isa niya, iwan ayaw kamu magsakuto, magsirik, mangayo, dugaing din kaniya. Amuyat tu in kapatut sin Allah. Nah, hikarwa, hadis. Biyaita bin kato sin Rasul puas, pagmabuha ta pa Allah, tiunay ta inhak niya. Wat bi'is say'atal hasanata tamhuha. Amunay sabi ni inhikarwa, hinangun tadi, sumanyang kita niyo den di hadunya, dagpak paadlaw kiyama. Laong sin Rasul hadis niya, bangkitan niyo makahinang kangian, pamanusia, dusa, pamanusia. Labi luba na makahinang kita niyo dusa, kasaan harap patuhan, sumaot kita niyo lumawag, bang uno hinang hikapapas sin dusata. Bang kita niyo makahinang dusa patuhan, huminang kita niyo magtuisin hinang marayaw. Sabab inhinang yadto kangian yadto mapapas sin hinang mumarayaw. Quran, Tuhan Rabbul Alamin inwagbayta, innal hasanat yudhibnas sayiat. Bunar tuod inhinang marayaw, amu inpiag marayaw sin Tuhan, amu yadto hinangon mo, mapapas niya inhinang mangi bakas na hinang mo. Sa kaulaw lamang kau nakahinang kasaan, sumaot kau mangayo kaampunan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan, sumanyang kita niyo, bang maagad ta inhikarwa ini, bang kita niyo makahinang kasaan dusa, papagkahita manusia, ando sumaot kita niyo mangayo kaampunan. Minsan pa biya diin induhal niya, insakit sin pangatayan niya, bang amin kita niyo nakarusa, bang kita niyo mangayo kaampunan. Insyaallah ampunon kita niyo sin taimang hudta amuin kiarusahan ta. Ayaw palugayon ta. Inhali anta dendi hangkan yadto laong sin Rasul saot kau huminang sin marayaw bang kau makahinang mangi.
Sa kaulaw lamang ka makahinang dusa, sumaot ka magtawbat. Inhalian ta din di, in kamatay sin kita wayroon kya bayta, halom sin Quran, tiyugila, bang uno kita oras, mawapat, miyatay, atawa bulan, atawa waktu. Bang kita niyo miyatay, so pa maondo sa mupatuhan, di ka makapagtawbat, nahambuok yan tuhi kagagat kay mo, pasurun ko direct palom sin sulga, pahapiton halapin arka jahannam sabab sin magpapaspa ka sin dosa mo. Damik yan dosa tapapagkahitamano siya. Mga katimanguran, kita niyo manusia sadya, magkahinang dosa, magkalawong, ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya plag niya, kullu ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. In kita niyo manusia sadya, magkalawong, magkalupa, magkahinang dosa, in kataan anak apo sin Adam, khatta'un, magkahinang dosa, magkasa, wa khairu khatta'in, nabang kita niyo magkahinang dosa, sumaot kita niyo, magtaubat, labi luba dosa ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw dahon ta, minuwi parahmat sin Allah, sin kita niyo magdara dosa magtukan niya, atawa dosa ta papagkahitamano siya. Ikarwayab to, bang tamahinang, sumanyang kita niyo, den dihadun niya, sabab wayroon na manusia. Minsan kau mahinang mo siya banta, bang kau nangayok na kanya kaampunan, ampunon niya kau, kalasahan niya na kau, di na kau karugalan sin pagkahimo. Ikatu, hinang parsugpatan papagkahitamano siya, aun hak nila, subay tahikat tunay. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subay kita niyo mag-anad, magpalangay marayaw, amuin palangay bakas kiabin katu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul siya insuntuan ta, ahinang marayaw, hakaul piil iban sin palangay. Sabab in Rasul, wala siya biyantog sin Tuhan ta Rabbul Alamin, halom sin Quran, sabab sin ingat niya magpasaplag sin agama, sabab sin isog niya umatu kasatro, sumagawa bantugon siya sin Allah, halom sin Quran, siya but niya haayat, halom sin Quran ayat sin Quran, innaka la'ala khuluqin azim, bunnal tuud in ikaw ya Muhammad, ikaw na intagdapo suntuan palangay sa rayaw-rayaw. Na dito kita niyo kumawa pagkain Rasul suntuan hapag piil palangay, na doon kita niyo kumawa suntuan ha Rasul, subay kita niyo magpalangay marayaw hapag kahitamano siya. Biya diin ka ingat tayad to palangay marayaw, pangadjian ta in Quran, yaun biyay ta in sipat kakahinang sin mga tao marayaw, pangadjian ta in hadis, yaun doon nasabot ha mga hadisan sin Rasul, in bakas palangay piyag palangay sin Rasul, hangkan palsababan hapapiil palangay sin Rasul, sumaplag in agama Islam. Manjari, hatungod sin piil palangay, dito kita niyo magtukbal sin kapatut sin pagkahitamano siya. Doon kita niyo magpalangay marayaw kapag kahitamano siya. Bangkaw marayaw, kapag kahimo, na marayaw rin sabkaw kanila. Na muna-muna, yari na inha, sin kita niyo, mataod na sabot ha Quran atau ha mga kakakitab-kitaban, in mga hak sin kita pahambuok, subay kita niyo magtunay, supaya kita niyo sumanyang, muna-muna kita niyo halawm sin bay, kita niyo magpamili, kita niyo in muna magtunay kapatut sin hangkatao, pahangkatao. Muna-muna, kita niyo mga anak, lumahil kita niyo maripadunya, makananam kita niyo parasahan nikmat sinallah di hadunya, lumabay kita niyo bakas piagsangsaan sin dua maasta, natumtumunta, puas dain hapag sumba tapatuhan, pagmabuka tapatuhan, subay kita niyo magparayaw hadua maasta, mataod ayat, siabot halom sin Quran, biya sin ayat na sabot ko hindoon, aun sugpat niya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Puas hikasumba tapatuhan, di na kita magsirik kaniya, subay kita niyo magtukbal kapatut ha sin kamaasanta, dain naman haina paama siabot ha Quran,
Aun hambuok ayat, mataod mga ayat na may ta, subaytud kita ni magbakti adwa maas, aun hak nila di kato. Mataod, sumagawa minsan dakuman 5, nasabot ha ayat ini. Harugaing ayat, aun day sabsumpat niya. Basahon ko in ayat, manunjuki in ayat ini pa mga kaanakan, subaytuod in anak, mag-anad, magtuyo, magtunay hak sin kamaasan nila. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Yarina in ayat manunjuki o kita niyo mga anak ando tukbalunta in hak sin maasta supaya kita niyo kalasahan nila iban kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in anak kalasahan sin maas niya labi luba in Allah in malasakan niya bang in anak marugal in maas niya kaniya labi in Allah marugal kaniya. Kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbul walidi min hubbillah. Bang aun anak kalasahan sin maas labi in Allah malasakan niya wa sukhtul walidi min sukhtillah. Indugal in ama sin maas sa anak. Bang in anak karugalan sin maas labi in Allah in marugal kaniya. Nah, supaya kita niyo di karugalan sin Allah, di kita niyo karugalan sin maasta, yari in hak nila, tunayon ta, supaya kita niyo sumanyang dunya iban akhirat. Dumaak in Tuhan Rabbul Alamin, magsumba kita niyo, magtag-ipon kita niyo kaniya, puas pagtag-ipon ta kaniya, doon kita niyo hadwa maas, magbakti, magparayaw. Laong sin parman sin Tuhan. O kau anak bang iabutan mo in maas mo malaas na. Makusog na imbaran mo taga-akal na kau. Ando, tumbasin na in maas mo. Hambuok din kanila buhi. Atawa, buhi pa sila karwa. Uno, muna in hitunay sin anak. Subay kita niyo maghimumungan. Ayaw kita niyo maghimumungan kanila pangkal atau makasla. Ikasakit sin pangatayan nila, ikasakit sin pangdungog nila. Ayaw maghimumungan, sin himumungan piyanglangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iwan ayaw tapasaran sila. Subayta sila, palihalaon marayaw, labi dahin hapagparihala nila kato waktu sibi-sibi pa kita. Tungtumunta in maasta, bang kita niyo masakit, minsan sila malasig, kugdanan na masakit tayo sabihin pamaranan nila sabab sin lasa nila kato. Suhay ayaw tapasaran. Bangkaw kumaon na masarap, ando lapayan ay maas mo. Ayaw pasari in maas mo maghinang, ikaw magpasanyang kaw. Iban ayaw ko magkaon masarap, in maas mo piyasaran mo, mayroon magkaon nila. 2. Ikaysa, di kita niyo pabisarahon, bisara pangkal, iban ayaw taniyo sila pasaran. Hikatu, subay tuod kita niyo mag-anad daysab, maghimumungan, hanunot, lamalambot, padua maasta, amuin himumungan, hikasawa sin pangdungog nila, hikaig, lumi at tawa sakit sin pangatayan nila, himumungan hasara, himumungan lamalambot, amuyad tu indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, hiparungog ta kanila, himumungan hanunot, lamalambot, hikasanyang, hikarayaw sin parasahan nila. Iwan, ikaupat, ayaw kita niyo mag-abu-abu, mag-good-good, subay kita niyo magpatimbaba, parwa maasta, dusa dakula, in anak magtakabul haunahan sin dua maas niya. Ayaw kita niyo magsipat takabur, subay kita niyo magpatimbaba. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbin ka to kabdangan, isiyu-siyu tao mababa indahan niya, ang katun siya sin Allah, inta utakabbul hinaun niya.
Ikalima hak nasabut ha ayat ini ando subay tanyo duaahan inma asta sibuk dah hawaktu sila buhi pa labi luba bang sila way na dihadunya nakauna na sila tumulak harap pa akhirat ayaw bugto unta in pasugpatan ta harap kanila sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam in magbin ka tu kabtangan di mabugto masih in pangindua sin anak harap pamaas way lampik pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab aw ni hambuk sahabat sin Rasul yariin dalil magdua kita niyo kanila ayaw na kita niyo kumawa tao dugaing magdua hamaas tayaw na sila nakauna na harap pa akhirat ando mag-anad kita niyo mga di kita niyo dua pabaranta hikalapas simbaranta duaahan talapayon ta imaas ta pangayuan ta kaampunan sabab way di pa mabugto in pasugpatan ta harap madto kanila yarin kaptangan sinambuk sahabat sin Rasul jaa rajulun min bani Salama faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima qala na'am aw nambuk sahabat sin Rasul din habanung Salama nangasubo ya Rasulullah inhina long niya iwan hi ama nakauna na yatto na hadarat sin Allah mapat na uno aun pabaha hinang marayaw hinangon kudi makasampay kanila in pahala law sin Rasul na huun aun na ikaisa pangadjian tay ini bangkitan yung matan mala sa hamaasta ando labi luba na minsan sila way na di masih kita tumabang kanila pasal di mabugto in dua sin kita niyo anak harap madto pamaas ta makasampay insyaallah ikaisa long sin Rasul as-salatu alaihima duaahan ta unin dua ata ya Allah bang-aun kabinsanaan kasigpitan hina iban hi ama halong pakubulan ando lapasana sila way pagdua royat tu makasampay wal istighfaru lahuma subaita pangayuan kaampunan biasin nasabut ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira pangayuan ta sila dua bang mayan ampunun sinallah indusan nila iwan kalasahan sila sinallah biasin lasan nila katu waktu kita sibi-sibi pa ayaw ya tubuta santa bang kita niyo magdua na pabaranta ando lapayun ta sila minsan sila nawapat na wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima sugpatunta in pagkasilasa bang aon sa upama mga bagay sin inata ataw amata kita niyo in sumubli magbagay iban sila bang aon pahala kapag bagay tayo makasampay harap madto pamaasta wa infadu ahdihima min ba'dihima subay tuod bang aon dapat bang aon janji sin maas mo pahinang ibadat wala niya kaya tunay nawapat na sila tunaya in pahala sin pagtunay mo janji nila paagama Islam pasara sin Allah makasampay in pahala nila wa ikramu sadiqihima in hikalima hak nila subayta lagguun hulmatun pag-addatan in mga bakas bagay sin maas tadendi insyaallah in 5 perkala ini makasampay uno-uno na waktu atawa bulan atawa tahun bangkitan yung huminang sin 5 ini insyaallah makasampay bukun biya hinang sin kaibanan din katu katumtuman nila sadyain maas nila subay habulan Sa'ban ando ang katahon ang pasadapkahan nila yung maas nila ang pasadapkahan nila dua amag dua subay na Sa'ban subay na habulan tayti ando yatto bukun yatto sara sin agama ta Islam indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin tahun-tahun bulan-bulan uno-uno waktu bangkaw maghinang marayaw ando lapaya sila bangkaw magdua pabaran mo lapaya in maas mo ang yatto in pasug patanta iwan sin maas ta kapatut yadto bang tahi katunay insyaallah sumanyang kita niyo dihadunya kalasahan kita niyo sin maas ta labi luba in Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tuod kita niyo maghinang bukun marayaw pamaas umbul dua ibadat sa laggo-laggo pahala amuna in pagtaat sin anak pamaas niya umbul dua hinang marayaw umbul hambuok amunin magsambahayang inuumbul dua
amunain magbakti in anak padua maas niya. Na, bangi sabin makawa mo opposite sin paglasa hamaas. Pag-amahan mo in maas mo, bantahon mo in maas mo, umatukaw kadua maas mo, umbul dua dosa, in umbul hambuk dosa, amunain magsirik, in umbul dua dosa, amunain bata, atawa anak umatu kadua maas niya, mataod, maghapin ha mga umat na kauna din kato, in kataan dosa, sin kita niyo, ajabun kita niyo, hadlaw kiamat na, ang paindo sa sin anak, umatu hadwa maas niya, di pahadun niya, piananam na sin Allahu Ta'ala kaniya, inbugat sin pag-atu, atawa sin pag-atu sin anak padwa maas niya, di pahadun niya, ajabun na siya, labi luwa na hadlaw kiamat, bang in anak yan, di ampunun sin maas niya. Yatuha, sin kita niyo sin maas ta, insyaallah subay tunayon ta. Damik yan, subay resab kita niyo magtunay. Hak sin mga kaanakan, sin kita niyo. Kita niyo mga maas, do patumtum mga hamang kato, mga kamaasan, si buda usog ina at tawa ama, kita niyo mga taga-anak. Tumtumunta, sumanyang kita niyo, lapay in anak ta, bang kita niyo sa magtunay hak sin kapatut sin anak ta doon kanila. Muna-muna, kita niyo mga maas, in anak tayan, inyan pangandol, amanat sin Tuhan, di kato. Labi pa sayan din ha alta, kita niyo taga-anak, labi pa kita niyo din kiya dihilan alta. Sabab, tumtumunta in baita sin Quran, in silayan, amanat sa lagu-lagu. Aun kapatut nila di kato, mimikit, yari limilibod, haliug sin kita niyo, subay tuod kikatunay ta supaya kita ni sumanyang sila. Paraman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kamu mga bariman, pagmuhut-muhut tuod kamu lumawag taming niyo, kitaan yun na sa sintuhan kato, haadlaw susungun ta way pakita niyo nakadto pahula kakal, diabaitaan na kita sin Tuhan, in kahalan sin kita, bang kita niyo dumatong matu pahula, kakal tu amuin, hula, way nakatubtuban niya. Kuan pusakum, yarin baita sin Tuhan, Rabbul Alamin, lawag tuod kamu taming sin ginhawaran niya, taming din doon, din, tamingan niyo, inbaran niyo, dain hak pasu, sinapinarka jahannam, lapayan niyo in mga kaanakan niyo, hinangin niyo sila taming. Unin taming din hapinar ka jahannam, di lagbason kita niyo sin pasok niya, duara, maghinang kita niyo sin diakan, akagausan, taming ta din hapinar ka jahannam, layuan ta in katan piang langan sin Tuhan, minsan kananapsuhan na sin baranta, ayaw ta hinangon, dua lapis taming mo din hapinar ka jahannam, bang kau maglawag na taming hasupaya kau di kapasuan sin narka, ando ambita dahatuod in anak mo, hinduan mo, maghinang marayaw, magpalayo day na hinang manghi, hasupaya risab sila, aun taming nila, sabab pangasubuhan kita niyo, sintuhan tarabul alamin haadlaw kiamat, sabab amanat yan sintuhan, subaitan niyo parihalaon. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, sabda sin Rasul, in kita niyo mahinang nakura, way tuod pagduarua in kataan nakura, asubuhunda siya parkala sin tindog niya, buo di kita niyo asubuhun sin Allah ta'ala hadlaw kiamat, tungod pa mga kaanakanta, bang in anak mo di mahinang mastal, anak mo di mahinang engineer, doktor, sumagawa, asubuhun kita niyo hadarat sin Allah, bang in mga kaanakanta niyo di sila mahinang Muslim, mag-agama, agama Islam. Amyat tin pangasubukato. Na, kung baha in kaanakan tamahinang Muslim. Ito na yung tinhak nila. Muna-muna, subay ta hinduan sila magtauhid, hinduan ta sila hakasibi-sibi nila. Biya sin pang Hindu, sin Luqman, anak niya siyabut halom sin Quran. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. O kau anak kulong si Luqman,
Muna-muna, ayaw tuod kau magsirik, magsakuto, mangayo, dugaing dain Allah, in pagsirik yan katigidluman sa lagbu-lagbu, dain dihadon niya, labi luba, katigidluman kabinsanaan, haadlaw kiamat, ha mga tao magsisirik. Pag-iman, pagtauhid, muna-muna, tanumunta, palawang papangatayan sin mga kaanakanta, hasupaya sila mahinang Muslim, sabab in pangatayan sin kaanakan, hakasibi-sibi nila, doon kita tumagna magtanong, bukon subay na malagbo. Biya sa pantun mga katalan yan, biya sa pantun mga kukuputi, way roon tauk-tuk, way tamak niya. Uno-uno na yung panagnaan, nakabutang doon, amunayad to in maagad. Bang hitanong ta pangatayan sin kaanakanta, pagsirik, sumulig sila ha pagsirik. Bang kaya tanong ta, dahil hakasibi-sibi sin kaanakanta, tanuman ta sin pagtauhid, pag-iman pa Allah, doon sila sumulig ha pag-iman, magparat saya pa Allah. Sabab, inkatan bata, piyag anak, sibu da anak Muslim, in ina niya iwan ama niya Muslim, Muslima, atawa in bata yan anak kafir, di magtag-ipon patuhan, in katan bata gumawa din hasikahan sin ina, magdarayan iman din hatuhan. Aun iman nila, magkahagad sila in Allah, Tuhan nila. Biyayta sin Rasul, yari pasampayon ko kaniyo, hadis sin Rasul, in mga kabataan, asal sila magdara iman. Sabab in katan nyawa, tipon sin Allah, biyayta halom sin Quran, piyasanggup, iyasubo sin Allah. Alastu bi rabbikum, bukun ka ako in Tuhan niyo. Insambong sin mga nyawa, lamod na in kataan nyawa, kalu bala syahidna. Uulaw na ikaw na in Tuhan, namo, piyagsaksian namo. Maana niya, bunnal imbayta sin Rasul, in kataan bata gumuwa, then hasikahan sin ina, sibudam anak Muslim, iban bukon Muslim, aun iman niya patuhan. Yarin bayta sin Rasul. Kullu mauludin yuladu alal fitra. In katan bata piyag anak, aun asal iman niya magtutuhan pa Allah. Paabawahu, long sin Rasul, hadis niya. Palsababan dain hadwa maas, ina, iban ama. Yuhawidanihi, wa yunassiranihi, wa yubajjisanihi. Paglaggo sin bata, sabab din hadwa maas niya, piyasaran, bang piyasaran niya, wala hinduan pag-iman, hakasibi-sibi, sumulig siya habukon iman, paglaggo sin bata, mahinang Yahudi, mahinang Nasrani, mahinang Majusi, di mag-ibadat, di magtuhan pa Allah, sabab din haina niya, atawa ama niya, din hadwa maas niya. Bunnal, inbayta sin Rasul. Mataudyo matudikado. Minsan pa anak Muslim, bang piyasaran niya in anak niya, day nakasibi-sibi. Di luunan, hinduan nila, in pangatayan sin anak nila pag-iman, sumulig in bata yan, bukun sila mag-iman, mag-agama-agama Islam, nakasigod sila parugaing agama. Sabab piyasaran, sin maas niya, nawang aun sa upama, karupangan sin maas, harap baha pakaintudyuhon, karupangan sin anak, harap na pamaas. Ang kanyan to, in agama ta Islam, lando na in sanyang bang tamaagad in aturan at tawasara sintuhan tarabul alamin. Puas kaya hinduan ta, tiyanuman ta na in pangatayan nila pag-iman, subay hinduan ta sila ka-Islam, Sharia, kakahinang. Uno baha in piyang daakan sintuhan muna-muna, hiraak ta, hindu ta, anak ta, daakon ta sila muna-muna mangadji, hinduan ta sila, bang kita di na makakaus maghindu kanila parkala sin pag-agama, ilmu tauhid at tawapikhi, yaon in mga madrasa, lugal, mga maahad, hauno-uno lugal yan aun sadya, andohi atud ta magtuin ka anakan, tabang kita niyo mga maas di na makakaus maghindu kanila sin pag-agama, sabab kulang day sa panghati ta, ando yaonin mga kaaliman kaguruhan, tumabang sadya sila yan kato, bukunda sila in asubuna darat sin Allah. Sa tabangan kita niyo wa in tuyok sin mga kaalimanta, magbaran sila, maghindu, magguras sangsa, ando bang yan to bayad-bayaran in sueldo kat nila, pag hinduan nila, sukay-sukay na kumandik sa hikanaya kanila, sumagawa, in kita, in mga kaalimanta, kaguruhan ta, ando, kaingatan nila in sara, in
panghindo kaya hindo nila labi pasan din haalta. Sabab in alta yan maglabay sadya magkaubos. In ilmo kaya hindo mo hamano siya. Bangpal sa baban mano siya maingat. Sabab din kay mo o kumaas. Anak mo mahinang Muslim paglago, hinduan mo. Aon pahala mo sa lugay mag-ibadat inhambuok tao. Aon pahala sin tao bakas mang Hindu minsan siya nawapat na. Amo yan to indayaw. Hinduan ta sila, mangadji, papangadji unta sila, Quran, paingatun ta sila magbasa Quran, paingatun ta sila magmaanasin Quran, paanarun ta sila magmagad, hasara biutang halom sin Quran, hasupaya sumanyang in kaanakan ta, lamod kita niyo kasanyangan nila, bang sila bukun sanyangan do nalapayra kita niyo sin kasaan nila. Sabab kita niyo in asubuhon. Dan di naman sarak sin parinta, labi luba sarak sin Allah, in anak ta kita niyo in tanggung jawab kanila. Muna-muna, pag hinduan ta magpanghaji, hikarwa, aon kakahinang wajib, jagahan ta in mga kaanakan ta, yari, in sara sin agama ta Islam, hibihin ka to sin Rasul, tungod pa mga kaanakan. Hadis ini manunjuki pamaas si Buddha ina at tawa ama. Yarin kaptangan sin Rasul, dumugunta, kita niyo mga ina, mga ama, hasupaya sumanyang in anak ta, hasupaya mahinang Islam, mahinang Muslim in anak ta, mag-aga mahagama Islam. Yarin kaptangan bihin kato sin Rasul, muru auladakum bis-sala wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Yarin kaptangan sin Rasul, o kamu mga maas, hinduin niyo in mga kaanakan niyo, daakan niyo in mga kaanakan niyo, mag-uno, magsambahayang, haumul pila, haumul 7 tahun, jagahan ta in umul sin anak ta, si Buddha usog babae, pag abot umul sin anak mo usog uto, umul 7 tahun, daakan na, training na in anak mo magsambahayang, wayroon pa ununo. Minsan di na maingat mamasa, bang man matraining mo, hapiil sa sin sambayang, inut-inutun mo hinduan, amo inbasahan sin sambayang, haumul 7 tahun. Doon ka tumagna, pag abot long sin Rasul, umul sin bata hang 10 tahun, aon na dugaing daakan, lubaki niyo in anak niyo mag-umul na hang 10 tahun. Bukun lubak, ipaminsana kanila, bang man sila lugahan, bang sila di magsambahayang. Umul hang po. Pag umul sin hang po ikarwa, bang in anak niyo kabiyak sa nakisibi-sibi nila maglamod, pagtugan usog iban babae, dahil nakasibi-sibi, pag umul nila hang po tahon na, laong sin Rasul, butasan niyo na pagtugan nila. Dugaing na intugan sin usog, dugaing na in katugan sin anak mo babae, amuyad to inda akan bangta maagad. Insyaallah, mahinang in anak ta Muslim. Aun baha din ka to, makaraak haumul 7 tahun magsambayang, bangway, ando liyaogan mo in anak mo, liyaogan bimbaran mo. Aun na baha makalubak din ka to, di magsambayang in anak, haumul hang 10 tahun, bangway, ando liyaogan mo in anak mo, bayta mo wala biyaitaan, sin bayta sin Rasul namiyat tuin hikasan niyang kanila. Hindi ka to, lubakan in anak, bang dugalan in maas, bukun magsambahayang, sa bang makalawa panyap, atau makabagbag panyap, nalubakan sin maas, sebab sin dugal, in adakan sin Rasula, iyagad wala taliubakan, may tayad to, sabag bang lumagpo na in bata, ang pamutrining baitaan, anaron, di na yan magad matukas na sila, wala na kita nyo nakaagad hapamando sin agama ta Islam. Hikasan niyang haanak ta, hikasan niyang den hadihadun niya, labi luba haadlaw kiyama. Amuyad to, ha, hangkan na tulang hilukman, ya bunay, akibis sala. O ikaruwa daakan sin Lukman ha anak niya, o kaw anak ko, ando tindo kay sambahayang 5 waktu. Bukon magsambahayang pahil-pahil. Kita ni magsambahayang aron tayo aturan sin sara, biya pagsambayang sin Rasul. Ayaw kita ni magpalabi, ayaw tayo sab kulangan in kakahinang sin agama, jukup na. In magpalabi mga mubtadi, in magkulang kakahinang sifat yan sin mga munapik, in dua tumpukan ini, hinang nila wala imamu, mag-ibadat patuhan, wala miagad haaturan, doon kita niyo haaturan, kabayaan sin Allah, minsan kabunsihan na karugalan na sin baranta, mag-anad kita niyo magad, palabihun, inda akan sin Allah, dahil akan nanapsuhan sin ginhaw baranta, hasupaya kita niyo sumanyang. Dua na ha,
ikatunay ta. Halong pamaymay. Aon pa nakapin, pila minit na kuman, kalu-kalu kasautan. Na, ikadua, ikatuha, kita niyo taga-asawa. Kamu mga babae taga-bana, kung ano kita niyo sumanyang, subay kita niyo magtukba din sa sibu-sibu, aon biyutang sinsarata, hangkan na in pag-aturan sin pamaymay, di pa kau makasudmad to, ando iliyabay na kau nasihatan, yutbaan ni ka, hinduan, unuin kapatut sinbana mo inda, hinanga sumanyang lasahon ko sinbana mo, ikaw isabuto, hinduan sin maghuhutba ni ka, yari insara, kapatut sin asawa mo subay mo hikatukbal, mang bangkitan yung magtukbal sibu-sibu, wailiw halawm sin pamaymay sanyang kita niyo, sa in kamatauran pamaymay tabyaon, magliw hala mayta, ando insara sintuhan wala ta yasip, wala ta piyarihala, wala ta piyangadjian, wala ta hinang biyogbuhan, inhinangunta aturan aga madugay, magliw hala kita niyo. Na supaya kita niyo magliw hala, muna-muna, kita niyo mga taga-asawa, ando yari inhak sin asawa ta sumanyang kita niyo. Hangkan yadto in pag-asawa on aturan, hapanagnaan pa, ayaw kita niyo pa us-uson maglawag, saukat na in babayan malingkat, kumawas na kau magtuwi, ayaw tuwan, di kau kumakabat kasanyangan, sa labay kau hasara, in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbayta papiun kita niyo, sipat sin babae, tungkahul mar'ati li arba, subay lawagunta in sipat sin babae upat, ikay sa linasabi lima liha, subay taga alta-alta minsan bukun na dayahan, walinasabiha marayaw in turunan pangkat niya, walima lajamaliha, subay sabta lingkat-lingkat, minsan way na intuyad tubang man aun hambuk habibayan mikit din kaniya, walidi niha, subay in babae piun mo hinamon mo asawa, babae mag-akama, minsan bukun na siya malingkat. Amuyad to, muna-muna, nakawin nakaw iban sin asawa mo, yari na in kapatut niya. Subay mo tuod siya kanapakahan dua kajinis. Sabutun sin maghuhutba ni ka, mga kaguruhan kaaliman. Unin dua, subay tuod kanapakahan mo in asawa mo napaka batin. Unin batin, in agama, in asawa mo, malam-malam ma in ka-Islam niya, halawman sin maas niya, ando Hindu ituod parkala sin pag-agama, muna-muna hakasutsihan, hapag-ibadat, pagtauhid patuhan, subay tuod in bana, makahindu ha asawa niya, minsan pa in asawa niya maingat na, subay na siya makahindu ha, supaya makabak siya pahala. Labi luba bang in asawa mo di maingat mag-agama? Bangkaw di na makahindo, ando lawag kaw lugal, iyaon mataod ka madrasahan, paghinduan pag-agama, hiatod mo magtuin asawa mo, bangkaw di makakaos maghindo kanya pag-agama, hak niya kay mo bukon na maas niya maghindo kanya. Ikaruwa napakahan mo siya, sin napaka zahir, matampal, halawman sin maas niya budyang pa siya, ama niya, ina niya, in maglawag kanya kasanyangan niya, magpakaon, magpatamong, doon na siya halawman mo, nakaigna in kapatut, sin maas magnapakahanak niya harap namon kay mo, ando napakahi, bat zahir in asawa mo, uno, in baita sin Rasul, at imha idata imta, pakauna in asawa mo, diin na in kaunon mo, amuin masarap, ayaw ko magpasarap sin baran mo, in asawa mo piyasaran mo, habay magkaon bukon masarap, wag suha iyak tasayta, patamu nga in asawa mo bihi tamungon in asawa mo tamungon hikatup kaniya ha Islam, bukun siya masigpit, bukun mahaupo, bukun siya manipis, inda akan sin agama Islam, magpatamong kita ha asawa ta, subay siya mahaba, subay siya marakmul, subay siya bukun mapipit, masigpit, maluag, bihadto, ayaw paruluntayin asawa ta, hanapso nila magtamungon bukon na agama Islam, sabab ikaw nin pangasubuhan bukon na maas niya. Wala tadribul waj, hikatu, minsan biyak duin dugal mo ha asawa mo, ayaw tuod lubaki in asawa mo, labi lubaha katampalan. Yang langan sin agama ta Islam in usog magpaminasa ha asawa niya, bang di na kau kasulutan
Haasawa mo, di na magad hasara sin Islam, ando pabalikan na sadya pamaas niya, ayaw na binsana. Wala yupsir sirraha, ayaw guwaain kaaiban secret sin asawa mo, hipang history mo hatao, ayaw piyanglangan sin agama ta Islam. Amuyad tu inhak, kaibanan sadya, haupuin waktu tahak sin kaasawahan tadi katu bang tahi katukbal insyaallah malasain asawa takatu kalasahan kita no sinallah sabab siya in maghinang aturan sa raiyagad ta. Damikian o kamu mga babae takabana aon day sab kapatut sinbanan niyo doon kaniyo muna subay tuod kamu magtaat habanan niyo bang inda akan sinbana bukun day sab langgar sara bukun da babag sara wajib hukuman sin babae magtaat habanan niya. Inlaggo sin pagtaat sin babae biyayta sin Rasul. Law kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha. Law sin Rasul kabtangan niya hadis niya kapatut laggo sin kapatut sin bana dahon sin asawa subayton mahinang sin asawa niya bangsad jalong sin Rasul on kapatut kudumaak hambuuk tau pasujurun pahambuuk tau da akun kuna in baba itakabana sumujud pabana niya sumaga wairu unisab hasara tau sumujud patau subay rakita niyo harap patuhan. Na amuyab tu in laggo subay magtaat in asawa pabana niya bang inda akan sinbana bukunda pamaasiat la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Di kita ni manjari magtaat hada akan sinambuk manusia bang inda akan yadtu sulang sarana minsan pa kaunan niya banamu bang langgar sarana ayaw na kau magad. Na amu yadtu in sifat sin babae bang magtaat na habana malasana imbanan niya kanya. Yari in sifat sin babae ando applyan yung mga kamu mga babae ibiantog kamu sin Rasul yari in hadis niya khairun nisa in salingkat-lingkat long sin Rasul sa rayaw-rayaw babae takabana tu sifat bang niya mahinang ida nazarta ilayha sarratka bang in babae umatud in bana niya kaniya kuhan sa jain bana babaian pilihan siabut sin Rasul babae marayaw sa tumtuma unu baha hinangon mo kuhan in bana mo kay mo tumtuma inda mataod na babae halom sin dunya ini budyang pakaw ikaw inapi sin banamu sabab sin hamut mo ayaw igiin paghamut-hamut mo hamut mo budyang pasobrahan abang kau takabana kana sin banamu malasay banamu kay mo hawak to ko budyaw ikaw inpiun niya sabab sin lano mo lingkat mo ando puspusa na maglano palabihon mo in tuyo mo maglano hawak to ka budyang paglano mo kana isab sin banamu amuyad to hambuok hika sub atawa hikalasa sinbana haasawa niya bang pilmi dum adlaw mahamut iban malanu siya. Hikadua babae bantuhon sin Rasul ida amartaha ataat ka bang dumaak na inbana saruon doon madto siya bukun isab kaibanan mga babae kulang-kulang paham agama dumaak man inbana gaman siya sabin dumaak habana ando dugalan na inbana mo kay mo hangkan na mataod na maghapin bihaon mataod na mga kabanahan niyo gumanap na kaniyo sabab wala niyo na-apply in bayta sin Rasul kamunin biantog lumawag kami sab hinang dugaing amin hinang hikaruga sin bananyo di kamu magad habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikatu wa idha khibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik sifat sin babae bantugon sin Rasul babae maredi na siya dihilan kasusahan sin baas banan niya bang niya ma-apply hikatu ini atau atu nasabot ini in sifat sin babae marayaw biantog sin Rasul bang in babaian way naruun habay in banan niya atulakan na panawan parihalaon niya tuod in kaayban sin banan niya di siya magpakita sin lingkat niya hadugaing usog di siya magpahamot sin baran niya hadugaing usog malingkan kakara sadya sin banan niya bangway naruun ayaran niya tud in kaaiban kamaruhan sinbana iban parihalaon niya in alta sinbana mumusun bangway ruun na doon in bana bukun piasaran niya palihalaon niya in mga kaanakan nila kaya bin sinbana doon habay bukun pasaran nila bang bihadto in sifat sin babae
maray di na siya kaganapan. Maagad niya in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya na innapi babae bantugon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kamu mga babae tagabana, doon kamu makakawa kasanyangan niyo sin pagdunya, labi luba kasanyangan niyo ha akhirat. Bukun na harap pamaas niyo, doon na kamu kumawa kasanyangan niyo habana niyo. Yariin kabtangan bin kato sin Rasul, pagpatumtum ka niyo mga babae tagabana, bang kamu matan mabaya na maghuna-huna sumanyang kamu haadlaw susungon niyo, minsan kamu di na masanyang di sanyang kamu hadlaw kiamat na makasud kamu pasurga. Yariin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma mimra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Bang aon babae miyatay na wapat babae tagabana, sabu in bana niya maulong malasa kaniya, sabab in babaian magtaat ka kaniya haka Islam, iban in babaian mag-agama hagama Islam, kugan in bana kalasahan in banas, in babaian kalasahan sa sinbana niya, in babaian direct na palom sin sulha. Murah-murahan aplayon tanyo mag-anad kita niyo bang mga kakahinang kabiyaksahan ta din na panagnaan, pamaymay ta hapag turay hak sin maas, paanak hak sin bana, paasawa-asawa pabana, wala kita niyo naka-apply ha mga yatuan do, mga G kita niyo, mag-anad kita niyo aplayon ta, hasupaya kita niyo sumanyang, di da kita niyo mahinang batu, minsan biya din sanyang mudiha dunya, ando maglain da kita niyo harap pa akhirat, in lawagun ta pagtuyuan ta, bang biya diin kasanyang katu, den di hadunya, iban luba kasanyangan haadlaw kiyama, murah-murahan bang bayan kita niyo, hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita niyo baya, umingat sin agama niya, dihilan kita niyo baya, huminang hinang kabayaan sin Tuhan papahinangon katu, dihilan kita niyo sin Allah ta'ala bunsi, iban hukaw, huminang dain hakatan piang langan sin Tuhan Rabbul Alamin. Insyaallah sumanyang kita niyo iban sin mga kaanakanta, kaasawahanta, dain di hadunya dagpak paadlaw kiyama, lasahunta sila, lasa hakalna sin Allah, hakalna kamagad haturan sara sin Allah, biyaita sin Quran, las ini patumtum sin kita niyo, baita sin Tuhan Rabbul Alamin, bang in manusia maglasa, iban sin pamilya niya, in lasa nila kalna sadya magparuhul napsu, sahawat parkala sin pagdunya, way pagduarwa, di hadunya, asal na magbanta, adlaw kiamat, magbanta resab. Sumagawa, bang in paglasa ta, magtunay kita niyo kapatut pakaniya, maglasa kita niyo kalna sin agama, kalna sin Allah, insyaallah, sumanyang kita niyo dunya akhirat, di kita niyo mabutas, sambil palom surga, in kita niyo magpamili, hambuuk na kita niyo surga, yarin kaptangan, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. In mga tao maglasa parman sin Allah, in paglasa nila bukun kana sin Allah, magkaniya-kaniya magparuhul napsu kana sin dunya, haadlaw kiamat in kaibanan nila pagkaibanan magbanta, in paglasa mo di ha mga ahli mo mahinang muna sila banta haadlaw kiamat, may ta maglasa kamo bukun kana sin agama. Sumagawa bang in paglasa ta kalna sin agama, kalna sin Allah miya magad aturan niya, hasara niya, tiawag sin Allah in mga kamaasan, in mula-mula in mga kaamaan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, sud na kamu palom sulga o kamu mga kaamaan, dahan niyo na in mga anak asawa niyo, in kamu halawm kasanyangan, tiagama siya dia sin Allah, ha mga tao ipon niya magtag-ipon kaniya, murah-murahan, itukba na mo in pagsarang sukul pa Allah, sin makatukbal kami, pangadyan, ha kakausga-usan na mo, bangaon sa upama, nabisara na mo dendi, wala imamu hasara, andoin kami manusia sadya magkalupa magkasa, sura niyo kami haampun, bang aon makasla makasap, kung dananin kakahinang niyo,
Sumagawa inkugdan yag to hasara day sab ando magpinda kamo intuhan tarabul alamin di nakita niyo pindahon na mayta na siya halom sin Quran. Uno-uno ni kakahinang tabang mangi di nakita niyo pindahon pamarayaw. Sumagawa kita ni magpinda sin baranta niyo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Bunnatu rin Allah ta'ala, di na mamindahi hakakahinang sin manusia, bangihinang mumangi, subay rabaran mo in magpinda, lumayok ko din hakangian magtukaw, paka sa bundalan, pakabayaan sin Allah, murah-murahan, bangaon kasaan, nabisara na mo, dendi, bukun masawa, bukun gumawa na din hasara, andusuran niyo kami, ampun, iban maap, labi luba, mangayo kami pa, kaampunan pa Allah, bangman kita niyo ampunon sin Allah, pasurun niya kita niyo palam sin surga, pagsarang sukul kaniyo, kamu dumurungog, murah-murahan, tumubtob na sa jadendi, wa aqulu qawli hadha wa astagfirullah, li walakum, walisairil mu'minina wal mu'minat, pastagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yatuna-tuna diyong in nasihat patumtum sin guru sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman may nang nato ito paduman kaway sin kita insyaallah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala habiyaon katamanta in program pangindua insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.